Gül Bazar'ın mestası, şehrin sentri, koltukta aşıp gelip Gül Bazar'a böyle kala öğret Gül. Buna kakraz Gül Bazar'ın mestası uşu yer. Aydar'a төлөбейсиңер, Berke Abdullah'a төлөбейсиңер, Meyre'ye төлөбейсиңер. Ben cumuşumu taşlap koyup geldim sizlerden atayım kömürümü. Koy tutam. Yol bu. Nusur yolda açık koyuyoruz kakraz. Onların varını alıp proyektsin balдар işlesin. Жана стеклянный кылып павильон кылабыз да. Сону кылып, эми муну современный кылыш керек, балдар. Мына кара, канча? 15 сотик чыгабы? Я. 25 сотик чыгат да, 23 сотик чыгат. Ана жакта жол бар, туурабы? Я. Областная прокуратура. Aynen. Anda emetiş керек анда сүйлөшүп алдырып туруп кара. Мына ошол жерден жолду ачып мына Гүл базар. Салам алейкум. Qanday jeler? Krutoy ranglar kim? Ya aman Krutoysun. Vardı, onu bak, o da